Ubwongereza na Portugal ibihugu byose hamwe byari byarafatanije n'abasoviyeti gutsinda abanazi b'Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi. Uretse Portugal yonyine niyo yabarizwaga icyo gihe ku ruhande rw'Ubudage. Mu nama yabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze gushinga OTAN. Nayo impamvu nyamukuru y'ishingwa ryayo yabaye guhuriza hamwe ingabo ako kanya ingabo z'ibi bihugu byose zikifuza zashoza intambara kuri kimwe muri ibyo bihugu. Ernest Bevin yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza muri ibyo bihe. Kuri uwo munsi w'ishingwa rya OTAN ati abaturage bacu ni ibisanzwe nta ntambara bashaka habe na gato, kandi ntabwo twe dusingiza intambara, ariko nabo n'abaturage bose hamwe babyiteguye nta kujijinganya na guto ko nitugabwaho ibitero tuzirwanaho uko byagenda kose. L'article 5 est fondamental. Naho Lloyd Cox ati ingingo ya gatanu mu ishingwa ry'umuryango wa OTAN ni ingenzi cyane kuri ibi bihugu bibarizwamo. Ivuga ko mu gihe kimwe muri ibi bihugu cyashozwaho intambara, icyo gihugu gihinduka intambara itangijwe ku bihugu byose bibarizwa muri OTAN. Ibyo rero birebwe mu buryo rusange ni amasezerano yahise ahuza ibyo bihugu byose mu buryo bwose, kuva kuri politiki n'ubucuruzi, politiki za gisirikare n'imitegekere ubwayo muri ibyo bihugu byose muri OTAN. Ibyo kandi bivuze iki? Mu bundi buryo bwagutse kurushaho ni ukwagukira mu Burayi k'ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahame yazo. Ikimara gushingwa, ibihugu binyamuryango byahise bishinga ubuyobozi bukuru bwa gisirikare buhuriweho. Kuva ubwo ingabo muri ibyo bihugu byose ziyoborwa mu buryo bumwe kandi buhuriweho. Ibiro bikuru bya gisirikare bahise babishinga i Paris. Mu gihe OTAN yari ikimara gushingwa mu 1950, umugaba mukuru w'ingabo z'Abanyamerika General Dwight D. Eisenhower niwe wahise ahabwa inshingano zo kuyobora ingabo zose mu bihugu byari bimaze kwihuriza hamwe muri OTAN. Yahise atangiza ingendo zitandukanye zo kuzunguruka hirya no hino mu bihugu binyamuryango, atanga n'amabwiriza ahuriweho mu kuvugurura igisirikare hose kikaba cyiteguye kurwanya igihe icyo ari cyo cyose. Ingabo z'ubunyamwuga muri ibyo bihugu zihora ziryamiye amajanja ziteguye gusimbukana abasoviyeti mu gihe cyose byaba ngombwa. Ati OTAN ni umuryango ufite uruhare rukomeye cyane mu kugarukana amahoro no kwiyubaka kw'ibihugu, uruhare ruzanakomeza gushimwa. Ni uruhare n'ubundi rwahuriweho mu gutsinda intambara ya kabiri y'isi. Ni umurage tugomba gukomeza. Mu nkunga nyinshi cyane z'amafaranga n'ibiribwa, kongeraho no kurindirwa umutekano mu bufatanye n'umuryango wa OTAN, Uburayi bw'uburengerazuba bwarihuse cyane mu kwiyubaka no kurangwa n'ituze rusange mu mitegekere. Ubukungu nabwo bwatangiye kuzamuka cyane mu bihugu byose muri icyo gice cy'Uburayi. Ibyo nabyo byarimo biba abasoviyeti babikurikiranira hafi. Bakomezaga kubona ibihugu bitandukanye mu Burayi nabyo bikomeza kwinjizwa muri uyu muryango wa OTAN. Byihariye mu bihugu Ubudage bw'uburengerazuba nabwo bwari bumaze kuyinjiramo OTAN. Abasoviyeti nabo bahise bashinga umuryango wabo mu buryo buhahirane bwa gisirikare no gutabarana neza. Nawo wari umuryango uteye nka OTAN ushinzwe mu mpamvu zimwe ni Pacte de Varsovie mu mwaka w'1950. Ubushyamirane n'irindi hangana ryadutse mu Burayi mu guhanganisha n'amahame hagati y'abasoviyeti n'Abanyamerika. Ihangana ryakwirakwiye n'ahandi hose mu isi ku yindi migabane. Iryo ni naryo ryahawe izina ry'intambara y'ubutita. Yari bangikanye na Pacte de Varsovie. Buri ruhande rwari ruzi neza ubuhangange urundi rufite, babizi bombi ko kongera kurwana mu ntambara rusange nk'iyari imaze imyaka mike gusa irangiye y'isi ya kabiri y'isi. Noneho mu kwirundaho intwaro z'ubumara kirimbuzi, kurwana uko ariko kose byeruye ako kanya byari guhita bibasenya mu buryo burenze cyane ubwaherukaga mu ntambara ya kabiri y'isi. Kwari guhinduka kurimburana nyabyo kw'impande zombi. Nuko byakomeje, impande zombi habaho icyafatwa nko gutinyana, ariko intambara zishingiye kuri uku kugonganisha amahame zo zikomeza kurwanirwa mu bindi bihugu hanze y'Uburayi. Biracika muri Aziya na Afurika, ariko mu Burayi Abanyamerika n'Abasoviyeti habura uruhande rwatse umuriro muri uko kwigengesera, buri wese yikanga ubuhangange bwa gisirikare budasanzwe ku rundi ruhande bari bahanganye. Igihe cyarageze noneho ibintu biratuza. Urukuta rwa Berlin ruragushwa mu mpera z'1989. Ibyo binabanzirizwa n'isinywa ry'amasezerano yo kwirinda ubushotoranyi hagati ya OTAN na Pacte de Varsovie. Ubundi hashyirwaho n'imikoranire ijyanye n'ubuhahirane bw'ibihugu byabarizwaga muri iyo miryango yombi. Ni iki gikomeye cyavuye mu ishingwa rya OTAN noneho ubu ngubu bimaze guhuriramo n'ibihugu bigera muri 30.
Si je ne devais citer qu'une seule retombée majeure de l'OTAN, Lloyd Cox ati ndamutse mvuze ku cyavuye mu ishingwa rya OTAN gikomeye kuruta ibindi byose dusanga ari ubuhangange budasubirwaho leta zunze ubumwe za Amerika zahise zigeraho ku rwego rw'isi byafashije cyane abanyamerika gushinga icyafatwa nka za bariyeri hirya no hino mu isi bariyeri ku ikwirakwira ry'amahame ya gisosiyalisiti y'abasoviyeti hari abandi barwana ku nyungu z'ayo mahame mu bice by'uburayi bw'uburasirazuba n'ahandi mu isi ishingwa rya OTAN ryafashije cyane leta zunze ubumwe za Amerika kugira ubugenzuzi bwihariye ariko kandi rusange mu bice byose by'isi cette hégémonie mondiale qu'elle a toujours aujourd'hui. intambara y'ubutita ntabwo yabashije gutuma isi yose ibarizwa munsi y'ayo mabendera abiri yonyine irya Pacte de Varsovie y'abasoviyeti n'irya OTAN ry'abanyamerika n'inshuti zabo gusa oya havutse ahubwo irindi tsinda rya gatatu ry'ibihugu bitari bike nabyo byahise byihurizamo n'ibihangange byageze iyo bijya mu iterambere byarimo byumvana imitsi mu Burayi na Amerika ya ruguru noneho ibindi bihugu bya mikoro make harimo ibyari bigikoronijwe n'ibyari bimaze kwigenga bigoye cyane mu myaka mike gusa yari ishize ibyo rero ni ibihugu byasanze icyabibera cyiza ari ukwivaniramo akabo karenge ahubwo nabo bakishingira irindi tsinda ritagira aho ribogamiye hagati y'abasoviyeti na OTAN uwo ni umurage nawe ukiriho muheruka no kubibona ubwo abarusiya na OTAN batangizaga n'ubundi irindi hangana rigezweho kubera intambara muri Ukraine hari ibihugu byinshi byahise byubura iyo mitekerereze ishingiye no ku mateka bihitamo kwifata no kutagira aho babogamira kuri izo mpande zombi byiganjemo ibyo muri Afurika n'Ubushinwa nuko bisanzwe rero ntabwo mu mateka yose yahise akurikira intambara ya kabiri y'isi n'intambara y'ubutita imyitwarire nk'iyo nta gitangaza cyayibonetsemo havutse amatsinda atandukanye y'inyungu nazo zidahura cyane ibihugu byari bifite imizigo yabyo yo kwikorera itandukanye mu nama ya Yalta yabaye mu 1945 ubundi byari biteganijwe ko abasoviyeti n'abanyamerika ari nabo bari bamaze kwegukana intsinzi y'agatangaza mu ntambara ya kabiri y'isi bagombaga kwicara bakumvikana neza ku murongo mushya w'imitegekere y'isi nyamara ibyo ngibyo bananiwe kubyumvikanaho ihangana rigenda ahubwo rishyirwa ku rwego rwo hejuru cyane hagati yabo ni inkube ebyiri mu gicu kimwe cyagombaga kubarizwa n'imwe yonyine gusa nta kabuza tariki 18 kugeza ku ya 24 z'ukwezi kwa kane mu 1955 habaye inama mpuzamahanga ya Bandung aho ni muri Indonesia y'ibihe by'ubutegetsi bwa Sukarno ibyo bihugu bindi byiganjemo ibyari bihuriye ku kuba bigikennye birajwe ishinga n'iterambere ryabyo ni ibihugu nabyo byahisemo guteranira muri iyo nama ya Bandung Professeur Adrian Vickers ni inzobere mu mibanire y'ibihugu by'amajyepfo n'uburasirazuba bw'isi muri kaminuza ya Sydney La conférence de Bandung correspondait à une volonté. ati inama ya Bandung nayo igikomeye yari igamije kwari ugushinga irindi huriro ry'ibihugu byari mu nzira z'amajyambere kugira ngo nabyo bigire irindi jwi ryabyo ryihariye bashakaga kwadukana imitegekere na politiki zihariye zitajyana byanze bikunze n'ubumwe bw'abasoviyeti cyangwa leta zunze ubumwe za Amerika Communiste de l'URSS et de celle des États-Unis. ibihugu 26 byo ku mugabane wa Aziya na Afurika byihutiye guhurira muri iyi nama ya Bandung ingingo nyamukuru nubwo hari byinshi byo kwigwaho ariko kwari ugushakisha uburyo ibihugu byari bikiri mu bukoloni byabuvanwamo cyane ko n'abanyaburayi bahoze ari abakoloni babo n'abingaruka zose z'intambara ya kabiri y'isi zarimo n'ubukene zari zimaze kubagaragariza neza ko batagifite intege zo gukomeza kubakoloniza banarwana icyarimwe no gusana ibihugu byabo haganirwaga nk'ubwo ku bwigenge bwihuse mu bihugu nka Algeria yari irambye cyane mu rugamba rw'ubwigenge ku Bufaransa ikibazo cy'abanyapalestine irundaruhu muri Afurika y'Epfo ibihugu byari bimaze igihe gito gusa byigenze mu nama ya Bandung byaboneyeho no gushishikariza ibyari bigikolonizwa kwihagararaho bakarwana bagashushubikana abakoloni b'abanyaburayi muri Aziya na Afurika 1949 Indonesia ubwayo yari imaze kwibohora ubukoloni bw'ubwami bw'Abaholandi guhitamo urutonde rw'ibihugu byagombaga kubarizwa muri iyi nama ya Bandung ubundi ubwabyo nacyo cyari ikintu kitoroshye ntabwo byashobokaga nk'ubwo ko Ubushinwa bwabura muri ibyo biganiro nubwo bwari igihugu cya gikomunisiti cyakora ahangaha nta n'uwari uzi icyo Abashinwa bo bashakaga nta wari uzi icyo bagombaga kuvugira muri iyi nama ya Bandung yari igambiriye gushinga itsinda ry'ibihugu bigitera imbere bigomba kwifatanya ntihagire uruhande urwo ari rwo rwose bibarizwa mu mwihangana ry'Abasoviyeti n'Abanyamerika aho rero n'Abanyamerika bagize impungenge bishisha cyane ko Ubushinwa
Ubushinwa bushobora gushyira mu kwaha kwabwo ibi bihugu byose, nabwo bukaganisha isi mu wundi murongo wihariye ushobora kuba uwo guhangana nabo kimwe n'abanyaburayi mu ntambara y'imwe. Icyatunguye abanyamerika ku rundi ruhande ni uko muri iyi nama ya Bandung Ubushinwa ahubwo bwahamagariye ibihugu byose kwibanamo ibitekerezo byo kugira uruhande bishyigikira cyangwa ngo birwanye urundi. Ubushinwa bweretse abandi banyaziya n'abanyafurika kwihangana ry'abanyamerika n'abanyaburayi binyuze muri OTAN na Pacte de Varsovie. Ubu ahubwo kuri bo ngo wari umwanya mwiza wo kwihugiraho no kwiyubaka, kugira ngo mu gihe aba bandi bakirwana no kwiyubaka nyuma yo gusenya ibyabo, icyo gihe ibyo bihugu bigitera imbere nabyo bibe nibura bimaze kwicuma mu rugendo rubasatira mu iterambere. Iyi nama ya Bandung yabaye ingenzi cyane kandi igera no ku ntego zayo mu buryo runaka, ihinduka ishema n'igikorwa cyo kurata cyane ubutwari bw'ibihugu bitanu byayiteguye birimo Birmania, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka n'Ubuhindi. Ibyumvikanweho mu nama ya Bandung byavuye n'itsinda ryihariye kuri ibi bihugu by'abanyaziya n'abanyafurika mu bitekerezo bisangiwe, ariko iri tsinda ryamaze ibinyacumi runaka gusa by'imyaka yakurikiye ubwo yashingwaga mu 1955. Buri gihe uko hagiye habaho kugerageza guhuriza hamwe ibyo bihugu ngo byongere kugira izindi ngingo byumvikanaho nko mu nama ya Bandung, ubufatanye muri politiki imwe bose bahuriraho byagiye binanirana. Nta bundi bwumvikane bongeye kugeraho nk'ubwa Bandung. Uko biri kose ariko mu isi yakurikiye irangira ry'intambara ya kabiri y'isi n'iy'ubutita, ibihugu mu isi yose ngo byasanze buri gihe ari ngombwa kubarizwa mu matsinda magari y'ijwi rikomeye mu gushyira imbere inyungu y'ibihugu bihuriyeho. Uhereye ubwo ni ikintu kitarangira mu isi y'amatsinda. OTAN iriho n'ubuhangange bwayo, Abarusiya umurage w'Abasoviyeti uracyari wose na Pacte de Varsovie. Ibyo biragaragara cyane uyu munsi unagendeye ku ntambara irwanwa ubu ngubu muri Ukraine. Ariko si bo gusa, n'aya nama ya Bandung ari narwo ruhande muri rusange Afurika yabarijweho, nayo umurage wayo uracyariho mu isi, n'ubu uragena imyitwarire y'ibihugu mu kuba hari politiki mpuzamahanga zimwe na zimwe bashyigikira cyangwa bakazamaganira kure. Iyi si igeze ahanini mu mvururu n'ihangana rishya nk'ibiriho ubu ngubu. La conférence de Bandung a marqué le début du mouvement de non-alignement, mais aussi la fin d'un mode de pensée socialiste international. Professeur Adrian Vickers ati inama ya Bandung niyo yatangije mu isi cyangwa se inashimangira ahubwo cyane politiki yo kwifata ku bihugu, ugasanga hari itsinda runaka ry'ibihugu byanze gushyigikira abanyamerika, ariko kandi n'Abarusiya cyangwa Abasoviyeti nabo ntibabashyigikire, bigakurikira gusa politiki zabyo ukwabyo. Ni ikintu nacyo kirimo imyitwarire yashyize iherezo ku ikwirakwira ry'amahame ya gikomunisiti muri ibyo bihugu, cyane ko batarimo kujya muri OTAN uretse gushyigikirwa wenda nayo. Naho ubundi nta gihugu na kimwe cyo muri Aziya cyangwa muri Afurika cyayakirwamo, kimwe n'uko nta n'icyari kubarizwa mu bumwe bw'Abasoviyeti. Ibyo rero nabo barabimenye, bihimbira uburyo bwabo bwihariye. Ibyo bihugu umwuka w'ubwumvikane nta makemwa, nabyo byahisemo ubwigenge bwabyo kuruta kubarizwa mu kwaha kw'Abarusiya n'Abasoviyeti cyangwa se ukurundi ruhande rw'Abanyamerika na OTAN. Ni inama ya Bandung yagaragarije abayobozi b'ibyo bihugu nabo ko bashobora kwihitiramo ibindi byerekezo by'inyungu zabo. Babona neza ko isi itarimo amahitamo abiri yonyine mu byerekezo bigenwa n'Abasoviyeti cyangwa Abanyamerika. Byari ikintu gikomeye cyane kuri ibyo bihugu, bibona ko iterambere n'ubwigenge bwabyo busesuye bisumba kure cyane kubarizwa mu ntambara z'amahame atari ayabo. Pour prouver qu'il existait d'autres façons de faire avancer la cause des pays en voie de développement. Amatsinda uko aratatu ibihugu byihurishemo mu isi, bisa n'aho amahame yashinzwemo yagiye arangira ndacika intege, hasigara OTAN yonyine. Ubu bumwe bw'Abasoviyeti bwasenyukanye cyane na Pacte de Varsovie. Naho inama ya Bandung yashinzwe muri gahunda y'ihererekanyabitekerezo no gushakira ubwigenge ibihugu, naryo ryaje guhinduka itsinda ryacitse intege rijyana n'uko ibihugu byarigenze. N'ishingiro rero ry'ayo matsinda abiri ryajyanye n'ibihe byashize, nta mpamvu ikiriho yo gukomeza kugumaho, n'ubwo umurage wayo nawe ukiriho, kandi bikanagaragarira buri munsi mu bitari bike mu byemezo ibihugu bifata. Ariko OTAN yo yakomeje guhagarara bwuma, ahubwo n'ubu iracyagukana inshingano nyinshi nshya, ikanagukana kandi n'imvururu nyinshi zihanganisha umusubirizo n'Uburusiya bwatoye mitende noneho nyuma yo gutsindwa mu ntambara y'ubutita. Mu gihe cy'imyaka 40 OTAN yo inshingano zayo bidasubirwaho yazigezeho. Yashinzwe muri gahunda yo gukumira intambara zashozwa mu bihugu binyamuryango,
izo koko zarakumiwe n'abasoviyeti baratsindwa. ubu ngubu OTAN nayo yakabaye yarahise iseswa kuko n'ubumwe bw'abasoviyeti bwavuyeho, kuko nayo yabaye icyafatwa ubu ngubu nk'igikoresho cy'ubuhangange bw'abanyamerika mu gihe bakibufite bidasubirwaho. nta mpamvu rero babona yatuma basesa ikipe yabo ni OTAN ngo basanze irimo izindi nyungu zitatuma isenywa igumishwaho. OTAN ni umuryango watumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasha gushinga ibirindiro byinshi bya gisirikare mu Burayi, bahagira ubugenzuzi bufatika batiteguye no guhita barekura. ni umuryango uhuriyemo ibihugu bitatu bitunze intwaro kirimbuzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa. intambara y'ubutita bakimara kuyitsinda, OTAN kugira ngo ikomeze kubaho bayishakiye akazi, bahitamo gutangiza ibikorwa no hanze y'imipaka y'ubuso bw'ubutaka bw'ibihugu bibarizwamo. OTAN yahise yitumira bwa mbere mu ntambara itagombaga kubarizwamo kuko yaberaga hanze y'imbibi zayo. ingabo za OTAN zerekeza mu bice bya Balkan, abagaba ibitero by'indege muri Bosnia Herzegovina mu 1995, hari mu bihe by'imvururu zarangiranye no gusenyuka burundu kwa Yugoslavia kugera mu 2004. aho ngaho ingabo za OTAN zarahagumye. mu 1999 OTAN noneho yerekeje mu ntambara zo muri Kosovo, bahashinga umutwe w'ingabo zibungabunga amahoro KFOR, n'ubu ziracyariyo. kuva mu ntangiriro z'ibihumbi bibiri, OTAN yakomeje kwagurira ibikorwa byayo mu bice bitandukanye by'isi. mu 2001 ingabo za OTAN zerekeje muri Afghanistan nyuma y'ibitero by'iterabwoba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ibyo byo byiswe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kugabwaho ibitero. mu ngingo ya 5 rero y'amahame yashinze uwo muryango wa OTAN, ni OTAN yagombaga gushyira ingabo hamwe zikajya kurwanaho ibitero byari bifite isoko muri Afghanistan. nyuma ibitero by'ingabo zo mu muryango wa OTAN n'ibikorwa byabo bya gisirikare babyerekeje noneho mu bice by'inyanja y'Abahindi n'inyanja nto itukura. kuva mu 2009 aho ngaho bari bahanganye bidasanzwe n'abarushimusi b'amato. naho mu 2011 urugamba rushya barutangiza muri Libya, aho barwanyaga Colonel Gaddafi kugeza yishwe. kuva mu 2000 kugeza mu 2010 OTAN kandi yakomeje kwagura ibikorwa byayo mu gutoza ingabo za Iraq na Afghanistan. ibi byose umuryango wa OTAN wakomeje kubikora wagukira mu bice bidasanzwe bibarizwa mu masezerano yayishinze. uko niko mu 1999 yinjijwemo ibihugu bya Repubulika ya Czech, Hongria na Pologne. ubundi hakurikiraho Bulgaria, Estonia, Latvia na Lithuania. mu 2004 ibihugu bya Slovakia na Slovenia nabyo bijya muri OTAN. byageze mu 2009 ibihugu bya Albania na Croatia nabyo byarinjiye muri OTAN. ibihugu byinshi byahoranye n'Uburusiya muri Pacte de Varsovie y'Abasoviyeti byahinduye uruhande byinjizwaho muri OTAN y'Abanyamerika. nta kindi cyatumye OTAN ishingwa kitari uguhangana byiruye n'Abasoviyeti cyangwa se Uburusiya byihariye. kwagukira rero mu marembo y'Uburusiya kwa OTAN nta mpamvu ishobora gutuma byakirwa neza n'Abarusiya. ni ikibazo gikomeye ku mutekano w'Uburusiya n'ubuyobozi bwa OTAN bwabikoze babizi neza, ariko kandi babashije no kubigeraho kuko bwari Uburusiya bufite intege nke za gisirikare n'ubukungu nyuma yo gutsindwa mu ntambara y'ubutita. kandi hagati y'imyaka y'1989 kugera mu 1991 ubwo Ubudage bwongeraga guhuzwa n'urukuta rwa Berlin rugahirikwa, OTAN yari yarasezeranye n'Uburusiya ko itazongera kwaguka yerekeza mu bice by'Uburusiya mu burasirazuba bw'Uburayi, ariko ntabwo babyubahirije. ubu rero babihanganyemo bitoroshye n'Uburusiya bwongeye nabwo kwishakamo izindi ngufu bwiteza imbere. ntabwo bukemera ko OTAN yinjizwamo ibihugu bibarizwa mu gice cyegeranye cyane n'imipaka yabwo. niyo mpamvu nyamukuru yateje intambara ubu ngo birwanwa muri Ukraine. OTAN nubwo nawe ari umuryango wageze kuri byinshi mu byatumye ushingwa, ariko nyuma yo gusenyuka k'ubumwe bw'Abasoviyeti umuryango ugakomeza kubaho no kwaguka, nawo mu bihe byarambye by'amahoro wagiye uvukamo ibindi bibazo bikomeye birimo nko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubutegetsi bwa Donald Trump zarendaga kubuvamo. nta OTAN itarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari kuba ihindutse cyane mu bundi buryo. ariko kandi nabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zifata ibyemezo zitagishije ibindi bihugu binyamuryango. ibyemezo birimo nko kutumvikana n'abandi ku bihano kuri Iran, n'uburyo OTAN yagombaga kuganira n'iki gihugu cya Iran kuri gahunda yacyo ya nucleaire. ibihugu biri muri OTAN bitigeze byakira kimwe uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ubwo zafashe umwanzuro wo kuvana ingabo zabo muri Syria mu 2019, kuko ibyo byaje gutuma habaho n'icyuho cyasizwe n'izo ngabo zabo, ahubwo kijya kuzibwa na Turukiya nayo isanzwe ibarizwa muri OTAN, ariko nayo yerekeza muri Syria gutyo nta nama higishije ibindi bihugu binyamuryango muri OTAN. mu mwaka w'2019 wagiye kurangira OTAN iri mu bwumvikane buke, kuko ibihugu byari bitangiye kujya byifatira ibyemezo byo gutangiza ibikorwa bya gisirikare mu
bindi bice by'isi bitarinze byunguranwaho ibitekerezo mu nama z'umuryango wa OTAN. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 wagiye kurangira, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron avuga ko OTAN yahindutse nk'igikonoshwa kirimo ubusa. Umuryango wari uteye nk'uwarangije gutakaza ubuzima muri musamba gusa mbere yo gupfa burundu. Bamwe uhereye ubwo batangiye gukeka ko wenda byaturukaga ku kuba ubutegetsi bwa perezida Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribwo butari bwitaye kuri OTAN. Wenda icyo gihe nibuza guhinduka ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizongera kugendana neza n'ibindi bihugu binyamuryango, OTAN igakomeza kuvuga ijwi rimwe mu bikorwa byayo byose. Nyamara Joe Biden nawe yageze ku butegetsi afata umwanzuro wo kuvana ingabo z'abanyamerika muri Afghanistan. Ibindi bihugu muri OTAN atari uko nguko bibibona. Afghanistan abanyamerika bemeye kuyisubiza mu maboko y'abatalibani. Ibindi bihugu byose muri OTAN barumirwa, kandi ntibyanashobokaga ko abanyamerika bahava, noneho ngo bakomeze kurekerayo n'ingabo za OTAN nazo zahabarizwaga. Ubu bigeze mu bihumbi 2022 n'ubundi OTAN nayo ifite ibibazo byinshi birimo iby'imbere mu bihugu biyigize, nko kuba Turkiya yibarizwamo ariko icyarimwe ikanifatira ibyemezo byayo bwite, kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kongeraho n'ubundi buhangange ibihugu bitayibarizwamo nk'Uburusiya n'Ubushinwa nabyo bikomeje kuzamura. Byombi bituma OTAN nayo itakaza ubugenzuzi yahoranye. Nk'ikiri umuryango wa gisirikare uhindurwa nk'imashini icura ubugenzuzi ku bice byose by'isi uko babyifuza nka mbere. OTAN nayo iriho uko iri ubu, Pacte de Varsovie y'Abasoviyeti ntiriho byeruye mu mpapuro, ariko umurage wayo wakomejwe n'Uburusiya bugifite ibihugu biburi inyuma n'ibindi bigitwikiriwe cyane n'igicu cy'umurambo w'iyo Pacte de Varsovie. Kimwe n'uko ku rundi ruhande ibindi bihugu byinshi birimo ibyo muri Afurika na Aziya nabyo itsinda byakoze rishingiye ku nama ya Bandung rigituma bagumana imyitwarire yo kwihuriza mu ijwi ryo kwifata banga kugira uruhande bashyigikira mu gihe Uburusiya buhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo. Ni amatsinda uko ari atatu akomoka ku irangira ry'intambara ya kabiri y'isi n'iy'ubutita, ariko nanone agikomeje kugenda ibitari bike mu mirongo ya politiki mpuzamahanga. Naha dusoreje inzira y'ibihe, naho utaha.